sesizwile ngodadewethu Phindy P abanye abambonanga kodwa ngoba angifuni ukuthi ngithi ngifishane ngoba leyo nto iyangilokhosi iyangijaja kwamina ngazi ukuthi umfishane emelinganiswa nobani. Ngicela uvele dadewethu Phindy P awuze ngapha bakubona abakubona umsakazo omkhulu ukhozi FM lophakathi kwethu izanjela estage ngibona baba wakwangifaka ohlelweni asithi angamphakamisa manje ake simshale izandla enkulu. Ukhona iculo nje alicompozile ngifuna nje ukuthi dwi lana aswanika ama-artist indawo umthandazi kodwa nje uthi dwi nje mntanami. Hallelujah. Alibonga igama lenkosi. Hallelujah. Somebody shout Jesus. Ngiyabingelela egameni kaJesu Baba, ngiyathoba kakhulu ubuholi bonke. Ngithe nje angisali umprofeti ungisima ngathi nje Baba ngihamba nawe namhlanje ngifuna ukuzothandaza nje ngicwile ebukhoneni benkosi. Angikazi ke Baba usho liphi konje? Push, elik mazala. Uya? Ya Baba gitti. Bathandekayo. Okay. Bhekani kuJesu ngumholi lophiwa amandla kuye naye ngoba uJesu unathi ngomoya la kuJesu phakamiselana mehlene ejameni kanti usizo lwenu luvela phina uyapha amandla yethileyo uyapha amandla yethileyo uyasiqinisa amadolo asiphela amandla uJesu
the Lord.